Assalamu alaikum aziz telesiyerciler. Kenede biz Kırımның tarixi көйлеріне назар ташлаймыз. Бұл қыз Женюби Кырымда юре деп түшінгендірсіңіз, чүнки арқамда деңіз. Yoksuz yanlışasınız. Bu Ахмеджет қасабасының Ярылғач көйідір. Келіңіз бераберлікте бұл көйінің тарихінен таныш алайық. Кырым ханлығы дәврінде бұл көй Ярылғач адын алды. 1784 senesi Çarılgaç olarak Noğay Ordasının yerlerine ait sayıla. Şimdi bu yerde 250 koranta yaşay. Yer sakinlerinin esas gayesi bu köyge Yarılgaç adını kaytarmaktır. Ama olar camiye bu adını verdiler. Evvel zamanları elbette bu yerlerde Kırımның çöl tarafında yaşagan Noğaylar var edi. Şimdi ise sürgünlükten soň er bir şiveni eşitmek mümkün. Весиқаларға көре Кырым татар халқы бұл ерлеріні бірінші ижрет вақтында, яғни Русия империясының келуінде ташлап кеткенлер. 1817 senesi харитада көй ташландық ер олара қайт етілі. 19 asırda ise Beyaz Rusiya ve Ukraynadan insanlarını көчіп кетірелер. Bu sözlerini 1938 senesi Daljar köyünde doğulup, şimdi mında yaşagan vatandaşımız tasdiqlay. Yarılgaçta mında болғаны 12-13 tane iyi var edi. Mında su bulmasa, sunu deniz şetine barıp kımdan bökşerip alar ediler. Kıy қазған қалқарда бар еді, kıy. Men kelgende 86'da kelgende meni koyum жоқ еді, bişke жоқ еді. Bizim azbarın алдында, қаланың шетінде хлоп сушилка ясаған ediler. Балабан. Pamuk қыта ediler. Akşam getirip tөгелер, там 100 kilo, 50 kilo, каждый семьяға қоратын чистиш, sabah alıp кетіп қыта ediler. Onda da korayman, tobanman, tezekмен жаға ediler. Atlı arabası болған kişilerге, каждыйден bir macar koray keteresin deydiler. Олар кетірediler, жаға ediler. Aslında o 39-40'da ektilerdi pamuk. 6 yaşlı balanın hatırasında Yarılgaç koyu babası getirgen balıkның kokusundan bağlıdır. Zeki ağanın sözlerine göre bu yerde balık hocalığı çalışa eken. Ondan gayrı kasvetsiz balalık vaktında kamçinen özlerimiz yasagan dandırık, yani yulanı aylandıraydık dey koy sakini. Endi ise qadimi tarixke nazar taşlasak, Yarılgaç körfezinde milattan soň 3-4 asırında Yunan halkına ait olgan Panskaya degen koyu yerleşeydi. Jenekten soň arxeologik qazma olgan vaqtı bir amfora tapılgan. Onun içinde buğday bar eken. Şimdi ise tek sawutlar tapıla. Buyuk Vatan jengi vaqtında 1941-1945 yılları çöllerde böyle kuyular bar edi. Kuyularını at yardımıyla çalıştıra ediler. 3 koyunu bir kuyunun suyuyla temin ete ediler. Birinci olarak açtık bizim milli mektebi mında men kelip. Bek ağır besi ben mında işke kirecekte men bütün Kırım'ın aylanı çıktım. Men birek işke almadılar. Tatarım degende kapı yapılaydı. Mında keldim, Allah sağlığın bersin, Lastavenka bir kereden. Barasız межводныйге, sizge beremiz. Ev tapılmasa, biz sizge kvartira, kira parasını berip tutamız sizin dedi. Mında yerleştirdi. Ondan sonra başladı ana babalar çok ediler, bala çok edi. Açıldık mektep. 90 senesi. Doğrusunu aytsam men tekrar karşı edim. Doğru aytam, karşı edim çünkü hazır dugul edik. Yok edi kitaplar, yok edi. Yaşke Suadevelievna Karayeva razılık berdi. Men özüm boynum borcuna onu almadım. Çünkü meni malumatım Ali sınıflarda, yüksek sınıflarda çalışmak. Küçük sınıfların metodikasını men bilmeyim.
Ана о алды. Бая чекішті бет. Алла саучығын берсін. Шығардық біз оларын 5-ші сыныфқа, 5-ші сыныфтан енді біраққа кетамадық. Ана шайтып, о балалар енді евленділер, енді балалары да бар, енді торынлары да чақтан алacak енді. Көйде яшаған ватандашларымыз яш несілінің келечегі ақында түшінелер. Мисал оларақ мектепте тешкіл етілген фиданчық керегі бұны тастықлай. 5 лет, как мы открыли наш ансамбль. Сначала идея была хора, но дети не хотели ходить на хор. Сказали, что у них нет способностей, нету слуха. Мы открыли танцевальный кружок, захотели не танцевать. Постепенно мы решили, что будем заниматься фольклором. То есть наши традиции, чтобы дети знали наши традиции, наши обычаи, наши песни, наши танцы, стихи. Ислямова Сабина есть девочка в Черноморске, она прекрасно читает стихи. Девочки танцуют. Рустем Муэдин, жойылған sevgi. Қыз ile яш бір-біріні әмбегенген, әм sevgen, егет қызны алмақ үшін құдаларны еберген. Лавчо қолған қыз evinde, урба, eşya üstünde, алтын yüzük, күміш кушак, әм аяқап түсінде. Ақыр соны ұлашқанлар, кім не тапса, қоймаға. Той софрасы көрінсін деп, бірер бұға сыймаға. Машина, болор савут, пальто, чызма, әмде шал. Нишан әті бір-бірінен денішілген бұл үлквемал. Шын шарамет кечергенлер тойны келін векиев. Ойнамаған, йырламаған, қалдырылмай іч бірев. Әмді чықса бақт йылдызы, көлеп бақса olacak. Яны әвге, яш ömürge, sonsuz neşet olacak. Lakin yıldız çıkamadı. Kaldı bulut артында, nefret doğdu yüreklerde. Soy, sop, yaşlık артында. Ay geçmezden başladılar ayırmağa şeylerini. Sanki dersin eposunun çalışmagan meyleri. Bu ayrılık nege gerek? Ne yetişmi yarlarga? Mege, bahçe bağlanğanda, sevgi kaldı kenarda. Yılda bu caminin Sovet'in решениесini alıp, buradan toprak alıp, bu caminin kuruluşunu başladık. Cemaatle beraber. Bu caminin bütün işi cemaatten bitti. Cemaatten aylık para yığıp, cemaat hesabından, cemaat ozu gelip, birinci taşından başlayıp, sonraca cemaat yaptı bunu. Bu şahsi cemaatin elinden kurulan cami. Koyumuzun halkı birlik, pek birlik. Bana geçende Kurban Bayramı geçirdik. 300 adama bayram yaptık bu cami nazbarına. Herkes geldi, herkes kordu. Bizim köyde Altın Maydan geçirdi. Altın Maydan'ın adamları da gelip bizim köyde bu cami etinden herkes Bismillah etti. Көйде сіздің диққатыңызны сүргінлік eykel ташы желбете. Бұл едикарлық майысының 15-інде 2007 сенесі қойылды. О көйнің ортасында ерлеше. Eykel ташыны мешур қырым-татар eykelcisi Ilmi Ametov ясаған еді.
Не үчүн ярылгач деп сурасаңыз, yüksекliktен шуну мен yüksекlikке көтөрүлөм, энди да коркмага баштайм. Yüksекliктен бу кой кушнун куйругу кыбы ола экен, onun үчүн ярылгач дейлер. Ама чөл тарафында чарылгач да дей билелер. Не болса да бу жерге келиңиз, чүнки о кадарлык дешетле болса да көрмек керек бу шейлерни. Ярылгачның сонки сынырларында дыккатыңызны желп эткен шей бу маяктыр. Кырымның чок ялы боюнда бойле фенерлер курулган эди. Шымды деп бойле маяклар деңиз кемелерине ишарет берип, тилүүкө болгонуна аңгата. Бу кой сакиндери үчүн демир иншааты шымдыки вакытта ядикарлыкка чевирилди. Чүнки бір-біріні севген инсанлар бу жерге чөлнүн гүзеллигинден айретте калып, деңиздин үстүндө күнөш бакшыны сейир этмеге келелер. Бу жерде Виндрайдер мектеби өсүшүн алып барам. Не деп түшүнсеңиз, тактанын үстүндө зембилге таянып, элнин учууна көрө тениңни тынчылыкта тутмак керек экен. Ожаларынын сөзлерине көрө биринчи боюшну япкан инсан 3 саат девамында огрене биле экен. Ярылгач кою кара деңиз четинде жерлеше. Деңиз тараптан каялар бар. Бу каялар ичинде пек дүлбер кобалар да бар. Деңиз ялысында юунмак үчүн оңайтылы кумлуу жерлер де бар. Койнун айна бу жерлеринде эвел заманлары туз иштеп чыгарылган. Демек деңизде далга көтөрүлсө, бу жерден туз чыга экен. Эвел заманлар элбетте тузну жыйгалар, шымды башка бир ишлеринен ограша, яни тедави ишлеридир. Демек, бу көйлер де бар, ама деңиздин пайдалык сүнсетлери өз пикирин жоймады. Келиңиз бераберликте тарих излеринен көйлерибизге далайык, бир атланмага унутмайык.